Nakon uvoda o Lilit, počinjemo sa prvim znakom zodijaka. Lilit u ovnu. Lilit u ovnu simbolizuje nezavisnost, borbenost, seksualnu impulsivnost, tvrdoglavost i agresivnost. Položaj Lilit u ovom znaku govori o karmičkom nasleđu nasilja, zbog čega osoba osjeća strah od istog. Ponekad postoji izražen strah od krvi, čak i u bolničkim situacijama, kao što su operacije ili injekcije u domu zdravlja. Ovan simbolizuje akciju, napredak, početak i napad. Njime vlada Mars. Sa Lilit ovde dolazi do problema u svemu što je navedeno. Javljaju se dileme, da li nešto započeti ili ne, strah od neuspeha, strah od ograničenja mogućnosti, kao i strah od vezivanja. Svaki početak izgleda kao zamka. Usled ovih strahova, osoba donosi pogrešne odluke, doživljava blokade i samoblokade. Nesvesna želja za posjedovanje moći je vrlo izražena. Pitanja koja muče osobu jesu: da li ću uspeti, da li ću biti prihvaćen, prihvaćena, želim to, ali ne želim da me obavezuje, želim vezu, ali želim i slobodu. Upravo zbog ovih dilema nastaju iracionalne odluke. Osoba postaje buntovnik i razvija otpor prema zakonu, autoritetima, nadređenima i svim vrstama naredbi. Kontrola nad sopstvenim ponašanjem postaje gotovo nemoguća, a agresija izražena. Duša nosi karmički zadatak da uspostavi kontrolu nad strastima, emocijama i impulsima. Osoba je snažno egocentrična i želi da dominira u svakoj situaciji, ali dolazi do saznanja da to nije moguće. Uvijek postoji neko jači, partner u vezi ili braku, poslodavac, otac, brat ili bilo ko drugi s kim je osoba u interakciji. Život tera da se ego ograniči, da se pogne glava i da se povinuje tuđim željama i prohtevima. Lekcije koje osoba mora da nauči kroz život jesu samokontrola, usmerenje ogromne kreativnosti i hiperaktivnosti, smanjivanje ponosa i inata, prihvatanje životnih okolnosti onakvim kakve dolaze, odricanje od lakih rešenja i samostalni proboj kroz životne probleme. Osnovna lekcija jeste odricanje od ega. Od drugih osoba često dolazi pritisak da se prihvati njihova volja, što znači i prihvatanje akta predaje. Osoba je ograničena u ispoljavanju svojih želja i mora da se nauči strpljenju. Sve što započne samostalno ide teško i često vodi ka brzom odustajanju. Najčešće biva primorana da sledi druge i njihove odluke. Ono što je važno razumeti kod Lilit u ovnu jeste da ovde ne govorimo samo o agresiji ili impulsu, već o ranjenom principu ratnika. U jungovskom smislu ova nosi arhetip ratnika, čistu volju za postojanjem, pravo da se kaže ja jesam. Lilit, međutim, pokazuje gde je taj arhetip bio prekinut, zloupotrebljen ili kažnjen. Zato se kod Lilit u ovnu često javlja paradoks. Ogromna unutrašnja snaga, ali strah da se ona ispolji. Impuls da se krene i istovremeno kočenje pred samim početkom. Kao da je svaka akcija u prošlosti imala cenu, pa psiha sada unapred povlači ručnu. U senki ove pozicije nalazi se potisnuti bes. Bes koji nije smeo da izađe kada je trebalo. Bes koji je nekada bio opasan po osobu ili po druge. I zato danas ne izlazi direktno, već kroz samosabotažu, iracionalne odluke, nagle prekide ili kroz situacije u kojima neko drugi preuzima kontrolu. Lilit u ovnu često projektuje sopstvenu potisnutu moć na autoritete. Otac, partner, šef, sistem. Neko uvek izgleda jače, dominantnije, opasnije. Ali Jung bi rekao, tamo gde vidimo senku moći u drugom, često leži naša sopstvena neintegrisana snaga. Ova pozicija traži svesno redefinisanje ega, a ne njegovo uništenje. Ovan bez ega ne postoji, ali Lilit traži da ego prestane da bude sirov, reaktivan i destruktivan. Zadatak nije da se ne bori, već da nauči kako da se bori.
Kada se Lilit u ovnu integriše, agresija se pretvara u hrabrost. Impuls postaje svesna akcija, borba prestaje da bude protiv sveta i postaje borba za autentičan pravac. Ovo je arhetip ratnika koji više ne juriša slepo, već zna zašto ide napred, koji ne mora da pobedi svakoga da bi dokazao da postoji, koji uči da prava snaga nije u dominaciji, već u samokontroli. Lilit u ovnu nas uči da nije svaki početak napad, da nije svaka akcija rat i da ponekad najveći čin hrabrosti nije udarac, već svesna odluka da se ostane, istraje i sazri. U sledećim analizama Lilit po znakovima vidjet ćemo kako se ova ista arhetipska energija menja, prerušava i traži drugačije puteve ispoljavanja. Ali ovde, u ovnu, ona ostaje ono što jeste od samog početka zodijaka. Iskra postojanja koja mora da nauči kako da gori, a da ne spali samu sebe. Ako vam je ovo bilo korisno, lajkujte video, pretplatite se i podelite ga sa nekim ko voli i psihologiju i astrologiju. Hvala na slušanju. Do sledećeg susreta, ostanite radoznali i nežni prema sebi.